Pulit ke West Garo Hills District haga khatlai terik rumpang kila Kthong ya kawai ke Kynhun kai Drok Haduh bekinda yokem hashnong balachanda haga than salsila police outpost. Pulit Anti-Narcotic Task Force ANTF kila yok jingtip na kisintiat ya ka jingdon kawai ke Kynhun ke pedang wanra Drok na Assam Shakilum Garo. Pulit ANTF kila penap syirip hasurok kani kathan. Haba kini kinong kai Drok kila UI ke ketem Pulit kila paidin batsu wiau da ke speed. Kala don ke jingbe Kthong ke bajur labun bun minit. Ha ke bakut kini kinong kai Drok kila ngat hagi kti jong Pulit. Na kini ke kali la yok kem sangut ki briu ki bakan thop yo toseng ar sangma ar punriu snem kerta uban na bakmara South Gar Hills. Rakan ar marak ar punyo snem kerta uban na bajeng doba North Gar Hills. Sanchubert S. Marak arpo Arsnem Karta ubana William Nagar is Garo Hills, but Usafik Alam arpo Isnem Karta ubana New Bhaitbari West Garo Hills. Habaki Pulit ANTF kila talasi kekali, but yikibriu, layok kurup katwe bilor ka Drok, Hendriu tli kitiar injek kibalapin suba, bakani ke Kynhun kadon ketilang bat kinong kayi he spa. Yakini kisaungut lapengat haki kendon ai mana kai Drok, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act. Kini kibriu kidon minta ha along bat kajing tokit kedang yat syaprang. Pulit rang ba jong ke West Gar Hills kilayaro bat pertui kajing 3 minot jong Pulit banya dai ki pat ba na kajing priang bat jing kenrei kajing DBA nyau Drok hakani ke district. Pulit kidang pet ngorting ban rat ding kong yau Drok hakani ke district barok kawai.